Ni video ya bien sana na leo naipenda, na nikwambie nikumbushe kama tuna leo ya jabone mbele mara moja sudi tuendeleshe na video. Ni video mzuri sana, unaona kule kumbusha vile iko ni ya mzuri sana. Video ni ya mzuri sana. En fait napenda kuonyesha kama nimepia kufanya video niko na difficulty sana, nakosa mtu wa kutumika naye, ndio maana nafanya video kwa mtu yule mwenye iko jeune kama mimi, wala hata ni mtu mkubwa akikuwa interese na mabitu yenye natoka mkutengeneza pale, mnaona mweteke. Lakini kitu mmoja inanisumbua, nakosa cameraman. Cameraman mwenye anapasha kuwa disponible par rapport na muda gisa permettre. Naweka numero kama uko interese kukuwa natumika na mimi pamoja, paske niko na mabitu ya mingi yenye napanga tufaye 2026, mais kitu moja ingala nisumbua nile kukosa cameraman. Unaona wewe peke gisi gani nilitravaye, mais si travaille bien, kamera iko na tremble nini yenye ningepasha nifaye vya watu wawili, mimi nalifanya mimi mwana, mais napenda uko interese jeune mwenzangu sana. Mabitu ya vile yenye unatoka mkuona ina dependre na batu bawili. Kama mkishindwa sana mkwe bawili, paske kila kitu wewe pekee unaona maobligation ziko za mingi. Ndio napenda kuonesha kama uko interese uniandikie, nitakupa address, tunayagisi tutapanga na tupange program msemene, tukue tunatumika je na tukue tunafanya ma content zingine sana zile. Shut up, mkwe connected vizuri niko na kwe.